बीते 14 सितंबर को अगरतला के बीबीएमसी कॉलेज में त्रिपुरी छात्र संगठन TISF के छात्रों पर बीजेपी के छात्र संगठन ABVP द्वारा हाथापाई करने के कारण एक छात्र के घायल होने को लेकर आज 16 सितंबर 2022 को TISF द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उपस्थित थे कांचनपुर सब डिवीजन TISF कन्वेनर नंतोष रियांग, जॉइंट कन्वेनर बिनापानी रियांग, संभुला रियांग समेत अन्य। चातिने कांचनपुर TISF त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन ने तिनी कांचनपुर डिवीजन बेनांग चुनो प्रेस मीट नि जे प्रोग्राम खेमो रीजन आखे मानी टॉपिक नो तुये नांग तिनी प्रेस मीट खेमे आपन सा चुनो साख नारि गाली Kaksa media friends, ini yo cung kanchanpur ni TISF kanchanpur divisional meeting ni press meet ma ke bose. Sekarang tero ai mong sombulariang angke joint convener jang ya gra to angke kanchanpur divisional committee ni TISF ni convener jang ni gra to ya gra to angke college in charge TISF ni ye cung jang klau tonero bro college in charge ke convener betie joint convener betie ke chung meeting ma khalayo press meet ma khalayo chung bo press meet khemon kau ke bose lai thanai 14 September o NDB college o chini tiprasa no ke ha boinjati bai ke illegal ke incident umon ko no to ye chung ke ham press meet khalayo boke chung kanchanpur sub division committee TISF committee ongye khadumon kau chung masalayo jodi bo MBB college ni ABP ro no BBM college ni ABP ro no se jodi higher authority ro action la yang han ke chung bono kanchanpur सब डिवीजन नि TISF ongye jongkono jobam khainai je action la action ale browning saka o step la action ale jung all over Tripura ni TIS Tripura Indigenous Student Federation ongye jungjo to bai klai jobam khainai ye jung ini yo press meet ma kemse saha poila media friends ono Ani mungkin nantus kumadiang angke Kanchanpur sub division TISF ni convener ke chung press meet ma kimole bose mi akhiyo je BBM college o chin Tripura student rono bo mo ke chung ka union ta TISF khama abono bro naisle ye gingsaya abono bumo bron uporo action la ningtho rajya sarkar khetre ma ke chung newcomer student rono je chung nangkruma bron khokchima ma khokchima ton abono chung nangkruma mono se bro chin uporo se ake ete khimo abapari bron bakhiya chaya bro abono eres khini nei tho je abo chin union TISF union je student rono aba ke bumo abo bron sakawo action la ningtho